Ta hagani ka por nga doni ka banai ngo yo blay. Ba wala nga klem la ye ka bangan ai gini ka jinghikai menin ka sngi. Kumanga jupen mi aga Monday, aga Wednesday, ba aga Friday. Kadaw ka day na mga don sibon ki kam ki bakarki ki banga hapan mare ban be ban ki bangam la ban kiar. Kan ray ngam kwa setia ye ka ban pendu ye ka ban ai gini ki jinghikai ki bangala. Kut jingmat ia ka bangan yai pendap ia ka jing syakri ia ka ketin ka jong blay sya ki brio ki bobon ki ba angnot ki ba terang ki ba seliang nga ai ku blay gitu ki ba jus ngap barabor gini ki jing hikai bat haba piklem yo manin nga ida na preng jong pi ki ba pa message nga ki ba kali balay piklem pen mi ka ba pen pau ba pidon shisha ka pi buat gini ki jing hikai bat pi angnot ban yo iki te daga ba pi keli kumto daga ba pi keli balay nga klempen mi ka penpao nga bat nga snow tho ru ba pidon haga jaka ga ba pi bot igini ki jingi kai malaga sngi kublay shiboni ki weiru ki ba snap igini ki jingi kai la da pimpat yo por bat pi ai snap iki nga nget kalong ka jingger ku ga bakrao de menta ga sngi nga pen mi haga ne ga sngi Thursday ka dawo de bang nga kwa ngan pen mi menin nga klemla dengan penmi nak mentagi sengi. Dengan ngait kan long ke jingker khu yupi ke besngap. Namal ngadang poi haga ni ke ju hi ke jing hikai. Kabang ngekren ia ke jingkhot ke jong blay ia ki khat arngot ki senran ki jong o. Ki bobot yu Jesus Christ hadu ka bakut. Ngalapan i pi ia ke jingmot apostle. Ngalapan i kumlobo Jisu jiet. Bat ngilai keren ia naga gospel ke jong Lucas kul nang ko ban riu ngi shim naga ni ke Jingkhot jong Lucas ia gini ke apostol barok bat ngilai keren syapang u Simon Petrus ngilai keren u Andrew ngilai keren u Jacob u Yohanes u Philip u Bartholomew u Matthias u Thomas u Jacob u Kuno Alphaeus bat minta gesngi ngini keren pat u ni weipat u apostol uba kodor uba don ke jing hikai ke bakrau na ke jing im jauh la nganong ngas ngotenat bahaba nga perkhat sepang nu briu ngadon sibun ke balu tau de usiman yo balasin uba Shitrhem ngini pet yo ni uwe panu senran uba khamper na gini ki khat arngut ki senran ka jing im jong u ke per ka rukomle jong u ke per la banong no ka jinglong jing im brok we kalai per bahana gini ki we pat ki apostol ki bau Jisu jet. Ngasngo lengo ru kumno bau Jisu khot yu ni bat agan kom u mat ya ke jing penem rei nganget skamba u blay usngo thodot ya ke jing im ke jong u bau jet yu ban penpo yu ushadu shike kerdan kum apostol kum mangaladep ong in pina do besdang shwai ga bangan ya ke ni ke jing hikai ngan ong biang ye pi ke ni ke juk ktien ba kum bangala keren na do besdang ba ka jing khat la ne ka jing jiet ka jong Jisu ye gini ki khat arngot ka don ka jing mot ka bajulio hakini ki khat arngot la ne ka nuksa ka bakrao ka bangin yo ye ka jing hikai ka bakodon na gini tanga nget nadu ba fisngap nadu ba sedang hi pila yo shibon ki la da pide ki bobot but nda pipet yo ni way pat u apostol Simon of Shitrhem let's see pila don na preng jong fi ngan shu ong lepa nge na marba lesi don na preng jong fi ki bom tip ye gane ke jingmot balai li khat yu Shitrhem na man pi puli ki senran bro idon ke jing Shitrhem tin de pi puli yu ne brio filap aga bible shibon nang ni no Lucas kul na ko ban rio pi puli na Matthias na kala nang ko ba shiphoru filap yu ne brio na kala nang ko ba shipho lesi nganda puli gane khndiat lesi nganda pen ep nagal nango bishipor pi puli khalu ba arlu ka ai kerteng yo ni kum johi ba uni u Simon la ai kerteng yo u Simon bu Shitrhem na pi pet na u Marcus ru u tho ya ke johi habo ai kerteng ye gini apostol u Marcus ru u tho kum johi u ong u khat yo u agala nango balai la pi puli na khat ka ba khat nyo penyo i ia ke jing ia ke kerteng jong ni bala ai kerteng biang do Marcus
laai hiya u Siman u Shitrhem. Bat pinda puli ya uni finlap ba uni ubrio udan kerteng keleng henrei ke bapula kalong ba ya ke kerteng jong ni u Siman u Shitrhem mshim lalis haga gospel ke jong Yohanes. Ti udan haki lightly ki gospel kata kadai hau Matthias, hau Markus ba hau Lucas, bat nang tade udan ru haki kam jagi apostol. Tingini pet ia uniu brio, namar uniu brio ubala ai kerteng ia u Siman u Shitrhem. Haka ketien English ki khat Simon the Zealot. Fi kumangala dep ong an ong biang sejisian naga benta jong kitu kiba mla setia banyo ige jinghikai lan ige jingtip ke bajanai ngakwangan pensyai fi balai la khat yuni daga ni kerteng la sin kerteng la nila ainam yuni baudei usiman u Shitrhem fi katkum ke Jingkhot la ni ke jingtip uni usiman uba kelalong wa apostol hadin bangala puli bha ngawat ke jingtip yo no brio uni brio udai uba kham kerpang na kiwepan namar ba uni brio udai ubadan ka jing im ka ba laban ong no ngalaban krani gani shibun shibet henrei ngan shi thu ipi ba uni u senran udai u lakhat u Shitrhem namar hakiktin pareng ki khat zelat fi ikini ki zelats agatu gupor kidai ki kenja kenhon kidai ki kenja kenhon Shitrhem kidai ki kenja ki Jewish group kini ki kenja kenhon jong ki Jew kiba mtre setia ya kaban kongu lut ya ke jeng sensyar jong ke himarom kiba yang persya ya ke jeng peniat jong ke himarom kiba msengau tenat ya ke jeng ya ki hukum ya ki an ya ke jeng banben ya ke khajana khamtam lelei ha ke jeng yadai bat ke jeng yadai bat ke hukum ke jong Moses namar hakani ke por ke bami kini ke Israel kadana po jong ki Jew ki hap po jong ke jing peniat lan ha ke jing sensyar jong ke Roman jong ki Rom tinga kwa bangan peni fi kimi kini ki kenhon ki bele persya tu pa ki bon ki kenhon ki bami gitu ki por ban le persya ki himarom bat bon ban ki sha peniap bon ban jong ki sha ki jing sha ki bas ngau surkai namar baki yang persya yau kaisa but kini ki kenhon ki bami ang ni na kani ka kenhon jong kini ki zelats la ai kerteng ki zelats namar kidai ki balong Shitrhem ba kidai ki bada Shitrhem ki ba yang naga benta ga jat benda Jew ki ba kwa ban penkelan ya ga jing sensyar jong ga himarom ki bada kwa ban de le kidai khun ki don ka company ai ka ba klan ba bat nang tade kidai ke kenja mo ki shat mi wat mentar view idan ki jat kenhon group ki balong ki kenja le no to mo kidai ki extremist kini ki long kenja extremist ru ki bejang banile persya ya ke sarkari ke himarom namar kim sngau tenat ya ke jingpeni ajongka ti kini ki group lani kini ki mo kini ki sect bagi ang Jewish sect ki de ki bejang persya ke himarom bat kida kawili le ka bang sngau tenat abang apuli ke dai bakini kidan jinget ru ia ke hukum ke jong Moses bat kinget ru ba undawan Messiah un penkelan ia ke jing sensyar ke jong himarom bat ba undawan to Messiah un peniang ke jing sensyar Jerusalem bat nang tade un peniopat ia ke hima ke balai duit ia ki Jew Fikir kidan kum kata ke jinget, but kita kemilanti yau tau Messiah bau undawan un penkelan ia ke himarom. Fikir tak ada ke badan ha ke jingmut jong ki Jew baro adu mata ke sengi. Wat hagi senran
Kidan kata. Sedang perang jauh fi dia pulih Bible pikan mau ni. Bawat ngasat pelai ni bang pulih Bible ngasat lengok ni. Bakat tu kisenran kibut yo jisu hakti kejat bat kilayo I kum no bala sanar pnau mi panang jingtap. Bat nda haba ujisu uyakren bat kisenran haki kam jeng apostol. Kalenang ke benengkong ujisu ang kum ni nagadakhat ke ba sao. Tang ini pulih kam apostol kalenang ke benengkong dakhat ke sao. Kaong igini giktin. Haba ulay senglembat ki ula hukum ki banam lait no na Jerusalem. Hari ban ap iga jingkular ke jongkpa ke bau ong pila yo sengau nenga. Na bau yo ani si shaula pen baptis daga der pen baptis video men sim khoi sa kendiat sing do menta. Kumta haba kile wan lang kile kliu gidong ko trai. Hagini ke parliament pen yo pat iga hima ki Israel. Fi hadu hangni hadu gani ke por ke ba laban ong no ujisu Quran ke hima ka jong blay la pipuli ki gospel la jan brok way ke gospel bro sau gospel haba ujisu hikai be ke hima ka jong blay ka khlempat rung ki sunran ya kata ke hima blay kidang doni ke rukom perkhat ya ke hima ka bamut kini ke hima perthei man perkhat bet ye ne ba men pini opat ye hima ki Israel ka bamut ba kini yo la ka jong jing inshallah do bikin light no na hima rom ba bikinom sha shu sha ka jing long maraw la ni bikinom sha pini a chu bikin long free bikin don la ka jong ka mo ka jing shar kin don la ka jong ka jing pini a fi hadu hang neru ka don ka jing mut ba kim sot nat bandan ha ka jing pini a jong ka hima rom ka don ka jing kwa ban light do. But nda haba ujisu Ukraine yaw man sim ko ye ga bagin jaman sim kini ki poi bet chakani ki ong pen man ko try ha gani ko pon man pen yo party ke hima gi Israel ye tho ki ong dei ye phi ban tip ye ki yala ni ki ayom ki bo paula bo ko bor jong uhi bale yu ong gani phi tip na maru jisu abu Ukraine gani ki ya ye ki ayom Ukraine ke tu ke millennium ke jingsen shar ke bache jasnem kabau jisu unsa wan biang shangani ke perthei ya kaban sinshar ke jingsuk bat unsa be itu marat clown sa khom yu sa tan je jasnem bat unsa shonglang ha ke khat ringkat bet gini ki sinran ya kaban sinshar ya ke perthei fi jisu ang mdei ya phi ban tip ya ki ya la ni ki ayom ki bo paula bo jong hi fikir senran hang ni kam poi she ru ni ke jing kran ki perkhat bet ba ya ke ek bakin jabar thai ti hag ni ke por ka bagi senran ki dang don balu jisu kadan ni ke group ka bagi khat ki zelats but unil siman ude wain na ki khat ki bah khamat tam jong ka ni ke kan hon zelats ban yang persya ya ke himarom bat banda Shitrhem ha nakamtaga hukum. Tinga kwa banganong ifi kaba penengo yang akadai bangayo iba uniu brio haganuguru kom ulit poi pat yakaban but yu jisu nganut banong ba ndahabau jisu mi pipuli naga Bible ndau jisu mi ulit lang uyang persya mo ya kajing hikai lek yalam nang tau lek ki kamba nang tau kren sepang ke hima nganut ban ong kani ke rung hau ni siman bat nganut ban ong ba udan kani ke ju ke jin Shitrhem ka ban nak minta ki ju bat ndau yo jisu bo wan bat bau pen bena ya ladi bau de Chris la ban ong no kata rukom sikiwe pagi senran ki hikai bau niu de Chris kumbalau siman Petras uang melong khunjong bleu be im Chris khunjong bleu be im nganu banong kani ka kta ya ka jing im ko jong niu siman namar unget yo Messiah bandau yo jisu bau le ki kam ki bekrau ki pat ba ki bod ki jar nganu banong kat kum ki jing snut hu jong udan ke jinget bau jisu de Messiah
ban da bau Jisu khat yu ban buat yu uni u simanu buat yu Jisu la banong no umi no na kani ke kenhun jung ini gizalats baulet buat no yo Jisu namar uperkat bau ni udayu Mesaya uban pelat ye migiju fi ngasngut nat bahan nga perkat igani na mga ngadon jing shai shibun ya ke Jingkhot na ke tin ke jong play haga jing dai bat ke Jingkhot ke jong play yo new brio ubadai na ke kenhun Shitrhem Shitrhem ya gani ke kenhun ke bodan na ke bentagi jiu fi da pipule yo new brio pinyo shibun bahagi jing kai ka jing kai ke banga yo ke dai ba ublay nabneng haba ujiet ye ke bri wat adu bentagi sengiro ganut banda ong shai gani na mga dasngot ban penlong ye ki bri ke badan aga jaka ka bakhamalor ki nong yalam ki bri ki badan ki ban kelalong ki apostol ani ki bri ke badan ki jing pen slek bakrao ki ban se yalam ki ajar ki pojar she ki jing penim ke jong trai ganut banong ujisu u klem bakla haba ujiet unu brio naman da pipet haga Bible nado basdang buat haga kitab kebarim ublay ujujiet ye brio kibadan gani ke jinglong kata ke jing Shitrhem wat la ka jing Shitrhem jong gitu ke brio ke ublay ujiet kadai ke babakla la ni ke jing sotho bakla tang bagi don ke jing Shitrhem ya ke air ke bakile kida Shitrhem bat kida aitilot ye kata bakile hangta kata kadai ke bangalap ba yau ni brio la ai keteng usimano Shitrhem bat la jet yu ubo long apostol nganut banong wat la daudan na ke kenhun ke belek persyai ke himarom tang baudan ke jing Shitrhem ke besisha ndau yo iu Jisu bau udai shisha ukris ukun jo bleu beim uniu brio udan ke jing Shitrhem baru kuat ban bot no yu Jisu mau yo i tang mau ubala ban yalam pat ba ban ubala ban keren ubala ban le ki kamba udade ban udah kami lenti bau ni undai shisha uban penkela ban penkelon ni ke hima rombat ban iPad ia ke hima hagi Israel ngan wanra ia ke ni kendiat naga Bible argon laingot ke brio pindup yo i bau blay ujiet ia ke brio ke Shitrhem uwe brio uba pio i uba shai la ne uba biang bah ban pen i ke ni ke jinglang ke Shitrhem tade Moses fi Moses haga Bible u ima Egypt la pelat no de kikime ki pa ga shanga ga pobudang kelung nama kimla shuban buri u reulet poi sha ying jong paru la pene pensani u kum khon jong paru hi but ude briu bayo ye ga jing min toy jong ke Egypt u enjoy ye ki facilities la se ki jing yo jing min toy jong ke ying sim jong paru u yo ke education ga biang ga jinan ji start ga ba janai ba ke training manong nong yalam ke biang ba udan ke met ke biang udan ke jingka jingkia andre new brio utip ela dia ba dei na ne ke chnong dei try nang ni ke keme jo ke hikayu malang ke singi ba dei na gini ki mrao ki jiu ki balong mrao to por Egypt but the pipet bahayo Moses what lada u enjoy lane u yo ye ke jingmen toy jong ke Egypt Henry Shapo jong da no jong dan ke jing Shitrhem na ka benta kinong Egypt udan ke jing Shitrhem na ka benta ke jai Israel kata ke meding ha da no jong what haba udang dan Egypt nan betip ke tatang u blay yo i ke da no jong namar pio i uniu brio ha ke we ke sngi ndau mi shabar u yo i yo tu umrao
Israel. Bau syale ben ha kituki Egyptian nani kituki nong Egypt. Pikin mau let keren, ndau keren upeni anda habaki upeni ushim upeni ap yo. Tab ushap. Kapapen pau bau Moses umlasha ban yoi bagajat ben riu jong u. Kan ha bagajing lau marau. Udan gajing it, udan gajing it jat ben riu. Udan gajing Shitrhem naga benta ki Israel. Bat kani gajing Shitrhem kapen long yo u ba un peniap. Yau tu marau, yau tu long Egypt. Fi kani gajing long. Hot ngitip ba ka Bible kampen seluruh bangin peniap beriu. Hari, na pipet ba kumlo blay pa ujiet yung Moses benaw nong yalam bakraw. La benam dan nong yalam bakraw kat uniu beriu Moses. Hangan ur ko ujiet. Na pipet ba ublay ujiet ya uniu Moses nama udan ke jing Shitrhem ke besisha ya kejat benriu. Na pipet ba ya kata. Na pipet tenrai kata. Pin sayo i. Baka dan ke ega bakraw hang taga bang keren sipi. Kajing Shitrhem ka bakumno bapiyang ban syakri yo play hangin isin ka bakumno. Dan ki Shitrhem na kabenta ki nongelap. Dan ki Shitrhem na kabenta ka buram. Dan ki Shitrhem na kabenta ka jingyo nong ka kam ka jam. Kaway ngan ong sa kaway dia. Dan ru ki Shitrhem palat na kabenta ka niyam. Fi Moses udan ka jing Shitrhem ya ka jait penrio. Shitrhem na kabenta ka niyam. Tip niyam Moses udan na Egypt. Tang ba udan ka jing Shitrhem ya ka jait penrio. But dakat ka jing Shitrhem ka ba udan ya ka jait penrio. Ublay ukhat ya uadin South nem bu syong ka riklao. Hakato ka lau beniap ka ba ing na ding. Uklem let wat ya ki weipat ki bamdan ka jing Shitrhem. Ulet wat ya uneu beriu badan ka jing Shitrhem na kamta ka jait penrio. Hang tapin sa yo i ba uneu usiman. Udan ka ju ka jinglong ka ba kum Moses. Uneu join bat kene ka group ka ba yang persyai ka himarom na umla sya ban yo i ba ka jait penrio ju kan hab ka jinglong marau. Moses ru wala na udan na Egypt umla sya ban yo i ba kene ka jait penrio ka na ka jinglong marau. Udan ka jing Shitrhem kene ka jait penrio uneu siman udan ka jing Shitrhem la ka jong ka jait penrio. But piu i blay ujit yu Moses nama udan ka jing Shitrhem. Dan ki bakwa bau blayin penan kam, blayin pen sleo, blayin penan kam rat ba. Cek bahaya kan ni ka mga keren. Ya kan pidan jing Shitrhem. Hato filang fida plu na kabenta blay. Ne fidan ka jing plu aga da not jang fiya ka niam. Na mga yo iya do gini gisngi gibriyo gibamot banong bagi syakri blain ray ki baga jing Shitrhem jong ki kadai niam ya ka balang ka bagidan. O da Shitrhem ya ka balang yiki nong elam jong ki da Shitrhem. Pinle ay kin le pop ru wat lada ki yo i baga penuit ya ka niam jong ki. Ngalajios ngaw ya gibriyo giba ka balang ka kala Shitrhem pala lagi. Ngalajios ngaw igani bunsin. Ngalajios ngaw maru igani. Kanan gawai ka long yen, ka mga yos ngaw, magkakun. Kalit no, siya gini gijiseng kiba, mo, ang no gini gijiseng kiba yait daw mansim jong play. Adin baka siyam si siya jiskrus, adin magkakala ka bamad. Kalit jingiseng. Kaying jong kakam sa tunat na magidan ka jing
Iet ye ketu ke balang ke bagi dan ke jing Shitrhem. Ngam persya ye kata Andre cek bahabayo kata ke jing iet ye ke balang ka penle pop adu bapimyo ipat ia ke jing ia ke ban ia pimyo i bakata ke jing Shitrhem balang ka penlong ye pi adu bapin poy ke jaka ke bapim tip bapin sosi belai. Namanga yo sengau dah lagi skor ye kata ke ye bagi ong. Bannya ka bapalet syakatu ke jaj jingi seng. Dangla bapajat bapayap. Pipin de poy syata kalau awan ketu ke jing shit niam. Kam dai shu ke jing Shitrhem ka bashisha na uplay. Kalau awan ke jing shit niam. Fi hang ta pin sa yo i. Bala da pimpet baha mo ye ke jing Shitrhem. Pin poy ke jaka ka babakla. Nganda keren ni gani gani ke sengut nat ban ngan keren mendak sengi gani. Ni gani ke mga syai sengut nat. Ngatip shibo ni gani na mga yo i na ka Bible. Fi ublay ujit yo Moses banyalam ye ki ar million ki kon Israel. Wat la daw ye kun ba ublay ning kong wa ngaw betulun ngaw mam nang keren ngaw mam re ublay klem kun riano. Ublay fitim namar ublay uyo i ba uniu brio ula ban i kade ki Egypt ban pet tang na daw ba uklem pet na Egypt ba ong ba ublay pun sang thuyo bu ong mi no na Egypt uklem pet kum ta. Uphet namar gadau bau iet ye gane ge jaj bentu ju peniap itu bar hadir malah benar kan sami ke jingkeli ke jing uphet no udang la ia kaban i ge Egypt balum la i gane ge jaj bentu yo fi kata ke jing Shitrhem ka ba ublay yo i Moses larangan keren ni gane kadai ka ba kraw hadu kata-kata ye gibriyo fitip ngayo i yang ni gari ge jingi meta hagini gi election hagini gi sngi gi snam gi jingi Bekidan kat tu kat ni gibriu gi bangayo iki bada Shitrhem shishanam taga jaj penreo. Kam day ga babakla. Kam day ga babakla bapin Shitrhem ban iet ga jaj penreo. Kam day ga babakla. Kadai ga baday. Tang bala da Shitrhem kumalau Moses ban peniap beriau ban lek daga lenti beriau. Kadang poy senu-senu taga dau play ujiet yo Moses tambah hap berat yo syari klau ba unumla ban pelat yo ga judgment rio da ka tu ga jing Shitrhem ka baudan da ka lenti ka pamdai da ka ju ga jing Shitrhem ka baudan u play un sejet yo go isni ba un hikai yo ga lenti ka badai tin pina pet yo ni siman ro udan ka ni ga jing yo i ba dai pan pan kelon ni ga himaro tambah da ka lenti ka pamdai we le persya bandau yo iyo jisu bu yang hikai wialam kuren udan ke wepan ke jingshai ba pleng uniu de Messiah uban sapelai lot yeki Israel fi ubleu jet dakiju ibri ke badan ke jing Shitrhem wala daka bakla ndre ubleu penbet ikila daki Kongo bau sapenan kami itu ibri ke nongi lam ke bakrao nama gidan ke jing Shitrhem kiwi ibam dadan ke jing Shitrhem ubleu ndak ham penan kam tanah do kata-kata ngan keren bet kata ngasai sengot nat ke ketien ke jong John Wesley ngala keren tengang niru kata John Wesley rebriu Shitrhem shishana kam tau play la khat yu daga la ai kerteng yu dagi nong tha wa apostle jong ke England rebriu bu krau uba jing Shitrhem ke badana po ka dono jong una ka bentau Jesus Christ ka dega bo pimla shu ban perkaradu kan no Shitrhem baru ni ubriu upenan kami ke tu ketien ke bangala de mong teng ni kan shi sengot nat bang puli ke jing tha jong bo ong yo senran jong Jesus Christ dangla ban map ladau lepo hendai mla ban map ladau du no ye ga jing Shitrhem naga benta ukun rajo kita ki dikitien ki bami na wap nau ni u brio Shitrhem u bakrau haga pertai Kristan u John Wesley mud dorfi
Bau ini ketien bayu senran dan hukum le pop dang la teman mam. Ngite bangi bakla ngile ke bom deng le pop ngi pan ma bleu mam. Re bleu ban ma ban ye trelang baru bleu bom dan jing Shitrhem na ka bentau Jesus Christ. Ngayo i bau blei u wat ke bleu ke Shitrhem. Umwa ke bleu bapaja. Umwa ke bleu shule niam le rukom. Umwa ke bleu ke bisu perkhat banya adjust banya penbiang banya le iki tangkat banya biang lang banya kakam ka ubleu mat kita ubleu wat ke bleu meding nam ta gospel. Kiba meding na bentau Jesus Christ. Kiba meding na bentau ki mensim kiba kodor. Kiba dan ke jing Shitrhem kiba shishana ublei. Kabala penki daw mensim khoi. Ublei wat kita ki brio. Pipet agani ke Bible pio ineam. Malay jet yo Paul ning kau dei Saul. Samar nu brio dan ke jing Shitrhem kaba phimla ben mud duradu kan udan ke jing Shitrhem na kaba tagan niam kabodan. Udah long khoi udah bet nu brio udah Shitrhem ya kata kabongai. Tang bau bakla. Umut ban ye lek persya wat igi belap ye ke kerteng jong Jesus Christ. Nama tip. Iet palat igi jat dan riu jiu. Tapi polis di sini nong rom nong besi pawang ngadan kecing Shitrhem. Naka bentang ke jat dan riu jiu. Nama ngayo i bagi Shitrhem naka bentau belai. Tama kat bakum ke jingtip. Fiyo iyo sol balai uji sulu ye kendua ngelenti si Damascus balai ke ega dao. Belai na benang ulah WI bau ni beriu dia balang fit dakani ke jinglang. Shitrhem kemudian dakani ngansa penemi ni beriu bau ni kendo syuabat nga daulah syam ya nga undala tip bangadai manga umisaya. Undai ma ubanlong atiar kodor tam. Banya kiwai. Nama uni daga juk ke jing Shitrhem daulah tip ya kabadai. Kani ke jing Shitrhem kan penlong yu baun kamla ban pendep ia ke Jingkhot jauh boleh bani ki wepat ki bom Shitrhem shisha. Dan ki beri ki bom Shitrhem ya ke itu. Ban ngayo i kani ke bakla da fisha kriplay. Balai film dan ke jing Shitrhem na ngi. Pi buat yo Jisu de badan ke jing Shitrhem. Tapi pulih na ni ke Bible ke gospel ke jong Yohanes ke keren syai ba boleh apa ke tu ke temple ndaki pet ba mo ka tu ke dai ke ba pidi ban skutu ba ke jing shisha. Kalau pipet bahaya kena ke jinglet ke jong Jisu ke temple agal nang ko ba ar khat ba khat lai. Kadai ke por ka ba kibri kelas dang net yo Jisu kena ke por. Jiu kham tam. Bau Jisu undai syau nong pelat ya ke jat dari Israel. Kila nget lepi pudi ke gospel ke jong Lucas finlap ba ya kene ulet de ke por ka ba urung sya ke nong ba Jerusalem. Syong ke kada bat ulet bat kia mi gila ya ra lo ke ding tlai gila siang lo ke jan gila ya mi surah gila perta hozana long bala ker khui tau bawan ke kerteng ke jong trai kala dash halagan nong ba bro ko gidang perkat be bo Jisu de nong pelai menta ke sngi uni de nong elam iku melong lagi ni sngi election ya Allah pertaya syong shit ige brio do bangala I klumaro blok surak nanti sekian tip syuk ale arrange kam tip syuk ke nama belai kidan kita gajing syong shit nangam ta ki politician joki kinong elam itu kinong le election kabanga lingoro bagi syong shit adu kato nama bagi yo I bagi kitu kinong elam siki gide ki piang fi hang ni ru ki brio gelas dang nget ki jiu bro khoi gelanget ki perkhabe new day shisha renda ulet ukhlem lagi le persya ke himarom urung pun ban ke temple ko jong ki jiu u le persya pun ban ke farisi ke nong tho itu ki
nong yalam niam hang to. Kibaya dia paru, kibaya dia masi, kibaya bujili pisa, kibaya ma. Kli pan ni gitu baru kau be gitu gitu temple. Wong ni ke yeng jangan kat ke yeng jing dua pi penong ke krem nong to. Bar ki senran ki badan tu ki ken ma wong ke Bible. Bau ong ka jing sngau Shitrhem ke yeng jame ka bam do yang. Fi ngingi buat yo tau trai. Uba ka jing Shitrhem ndah baga medding nga danon tiang. Fi ka jing Shitrhem kan naga benta ublay habagi syakri trai. Kadai ka badan kam tam hagini sngi ki bakado. Fi yo i ki brio. Mentangan na kerani gane. Fi yo i. Hadukan no bagi brio ki ba wat ki bange wat ki Kristan. Hadukan no bagi Shitrhem na ka benta ke election. Key election, yard election, tray election, tiak bat ke election, mi sesurak, syat sesurak, mtip syuga yang sem tip syuga ke Shitrhem nam tak election. POE. Kim salia ban mi sesurak, kim dan dao ban om kim lap. La ban yelek deki hajar deki pojar ban yelek board situ support ba file nomination ban ngas ngolngo mentali le ban le scrutiny hapo DC gitu ki nomination jong ki candidate ru don ka mende yelek pa pinyo i ki priu ki don por handrai manu ba Shitrhem shishana ga bentau Jesus Christ manute banut ban hala surak ban syat ban perta Menurut ban yang menrak laga lama menang uji sude try. Shano ke jing Shitrhem naga bentau Jesus Christ. Shano ke jing Shitrhem. Jong ke jat ben riu ke si jan tia jengi ke betip yu blay. Hatong ini mi pat ba ban pertayo briu balak ban ngimti kena bah. Hatong ni Shitrhem nam tak naga bentang kini hadu bang ngimtip syu yaki eki ero. Hato kam jumla day yang i bangin Shitrhem na ka bentau Jesus Christ uba yap alo ke ding fna nam ta jengi uba mi pat bat uba la ban shania uba ngila ban uba don bat ngi aprengi jing aprengi problem bat uba don ban kularingi bangin yo ege jing bom jukot na ka ta daw nga kren yo ni siman u jisu jiet yo no breo la ai kerteng yo siman ba Shitrhem na marumi na ka kanhon ka jong itu gizelats But nga syupin ifi kendia dari ni kepuat bapin sengot ho. Balai uji sujiat yang ni preo. Nama dah kejuk ke jing Shitrhem ke baudan. Ublay unsa hikayu ui ke lenti ke badai. But dah kejuk ke jing Shitrhem ke baudan unsa yuak syuk ya ke bor jong men siya makhoy. Haga sengi pendekas. But ke jing syongshit kan kelalang ke jing Shitrhem ke bersisha. Kan umlong dah kedok kalang dah mensi makhoy. Kat kum gi Jingkhot uneu siman ro. Uyap kumu mata. Namar kam dalong ka ba tikna ka ba pej adu kata ka Jingkhot ba uyap hangno. Don gi ba ong uyap sa Persha. Don gi ba ong uyap sa Waipat. Don gi ba tang ba kawai ka ba tikna ba ba uni uyap na ka bentau Jesus Christ. Udeu mata. Day na kita daw nga kwa nga nong ifi da fitip ye kini ki kan penlong ifi ba pin sngot ho. Problem da jet igi priu pam dan jing Shitrhem. Ki ba le ran, ki ba tiang, ki ba seer, ki ba kiching mat. U jet igi priu ba ka ding, ki ba shisha ka donot. Ki ba Shitrhem na ka benta ka gospel. Ki ba msalya yano ro ki ba eat yo Jesus Christ. Bat ngangait kani ka jing hikai kay rap ifi. Tangin ito ay. Kupa nga yang nang ni apply. Pengkelaya ke jing mut jing ibara. Penlong ingi try apply pengindan ke jing Shitrhem ke bersisaya me.
ai nginum lip no kata ke jing Shitrhem na ka benta chome ha ka kerteng ke jong chi sung tuai amen ngadon ke jing Shitrhem na ka benta utrai pada bangayo i ni election kat ni kalong nga iman na nga pet bagadon ka born na landet ru ka bor chingdom ka ba influence ka riba ka judgment rio chini but ladangi bakla hang ni ngin poi shabam dai taka daw daga dono chung ka jingkit kle shimine ka kabu ban ong shapi baro iba yos ngaw yaga ni jing hikai tongin dan ka jing Shitrhem na ka bentaw Jesus Christ tongin dan ka jing Shitrhem ka riba ka judgment rio chini daga lanti ka badai baga taga dai daga jing tuwai ka ba shisha kum ki bangai halor chung ka ni nga shimine ka lat ban pentip shapi bangila pen kre ya kawai ka rally jong ka jing duai pat ba ha ka khat pratarik mentau benai Februari ara jarar pulai hang thia pain bruk ha sumer ki khat ika ka umbang ngakwa bangin penlong ika ni pat ba hang tua madan kat ki bala banwan ban penlong ka jing duai pat ba ha shua jong ni election knang bau play unyo ban penia ika ni ri ki jingi om daga jing shongshit ndrei daga lenti ka jong trai kanungun na preng jong fi ki banget ki bayos ngawi ka ni ka jing pen bana ki ba Shitrhem shisha na ka bentau trai ban am taga jaj ben reo bala na ngimiyang ko magani ka por kadang ka jing mai ka jaj ben reo jingi tengah khat lang ni pi baro ba pini one is nok tilang hagani ka khat pratarik jong benai Februari ara jarar pulai hang tia pain brook nadu ka por shupho buje min step ngindanang to hado lai bije ai bat ngida kwa bangin duai kerpangi ka riba ka jaj ben reo te hagani ka por nga kerpat ifiban pin nga ba pila pinwanang to de ka kali yoru de ka suk de pidan kali lejong te ngi na kaliang jongi ka jeseng jong ka Grace Worship Center ngi ngatrangin penbet ka way ka bus ka bakame ban ngi kerpat ya baro kani kam dai tang ye ki buan di sem ngi ka de ya baro ki badon ka jingket kle ka de tang ka jing duai ngin duai ka tu sngi bat nga kerpat ifiba pin pelaj por ya weri ki way one bat nginum aja nga kwa pin song la ka jong ka ja ka jing bam ba pin pin biang ngin ding in I break men sngi ba pila pin bam bat ngila ban ai tang ka sha tenga kerpat ifiba pin pelaj por ya weri ki way nadu upoch fobuje haga khat pratrik jong Februari nginyo e ka jing duai pat ba to blain kur khui pi ko blai shibon